Jisu bagaimana kami ai kaprom ke jirok lang samai kan ko papudo ya kan ka klemak ka gani kan ta kunsa iba ka jinsha pri jong iba sa kan Jisu amba lalai kaina ka kan jaka ni la ban rakin ya ta ka kubo ka jong ni kan ko pa sa ki yeng ba chiki par no ka jong ni kan Jisu ko ba kan jong Jisu ba menang pertamai po ya ka jong ni na oi ka po si jing tho ba khoi ka long ka tien ka jong blai na ka gospel jong Matius kalau nong kebakat way kethat na kebalai pesan hadu kebalai pura. Diketen buang punya. Jisu lihat ru keleng segi nomba bat ki nongret baru. Udah hikai hakisan gok jengki. Bau dayalam ya ke gospel ke jong ke hima. Bat udah penkia ya ke jingpang baru bat ya ke jingkrau baru dia. Bat haba ulayo ki pait ba. Ulas ngau sunai namar jongki nama kilong ki balas sakma bat ki balas saprat ru kum ki langbron ki bomdon unong syarai keduai kalau ki jengkerku nak kita jadi wei kita siau bat asngap ya kan ku po to boleh udang ku ya ji masa jongki yang mentang kita don susu dia saprang jadi benta masa jong ji sekali jongi bat kita kalong wei nak benta kapatong santam dan hiskri jengi akan kasih nongkong jong tayo bat kata kalong inyo ya kajing khawai jong turai kajing khawai jong turai kalau kawai nak hukum kapa wal apostol wa ini bangin mene ya kene yang keempat dari dengan nom pulasyu sasi sempat yakin di kerteng dengan skam bon ada ngam saudan jabing syu ban perhat haduk anu utrai usya nak benta kajongan ban omdan telik syu ban batai ya kejung id kejung utrai yang tiga gede kepur kaba nyo ban simenta ya kejing khawai kejung utrai kabala kokpa jengau bahabne ngainu atrai nakabenta jong neu kepu ubala penceriam ya kemet kazme atrai mela syapen mong mela syapen mensau trai nakabenta ki pop ki jong ni trai namta jong neu kepuru ubala yang nakabenta kemet kazme atrai ya bandi nakakhui kabangila penia srib bat kata kesnam ke jome bangile kini baro ban ken mau ya kejing iba ke jome nakabenta bangkit na megalikor ko makit utray Jisu Isaiah na iku Isaiah le ong hakam nang go sanplay to kita kejong Isaiah nakadkot go saw tam sabang kejing kilam kejing penrong lam ya kejing kia na Jesus ndan lagi we palai no Jesus Christ tadawa ko Iba sukia ya kalekor jom Iba sukia ya kejudan kamu jom iba Malaysia dan lu na break jom iba kia kejing kit ha kejing ke jom
jim ka shimet ka jongpi kin ma ya ka way malam kan kin le ko lem hakane ka lingka ka jong trai kanu na breng jongi ka so kya kanu na breng jongi ka so ya ka ka burden ka jing kya jong ka jing ke ko try lo bu yingi barang ini ket ya ka lingko ko ro pi Hagi cakap aku pindah lagi ni abad ikiti gitu bila kalau saya keman ni kediang, imadam day nak balang kalau piwan bang nak jauh kesana, henry ni lang si para cross Yesus, ni ruai ni kecuma ada bagi bakti orang ni lang si para, kuntang ni dia terailang bagi. Shabi yang pendat di Tong Baro kemudian pelabu dah kiwa shua jumi jong kaji bikian te ban pa ikinong trei mal kan wa ya ki dong sharai saki yo aja baik benar penuna ke tinong trei mbon ke tin bini kambon ke tinong sharai dan kam iki bre ke tip ya ke tin ke jong ble asubo is ble bau nang kai jong i misteri cinta saplet ram yakin beliau baru dapat baptis seki ka ketemu jumpa bakajong kon bakajong mensimu hikai yaki ban sumar yaki ei baru kat ki bangala hukum hi hakniru ngalong ringkat papi halagasi haduk bawai kapate kajing yero kalong sublay lada kasgi kesit ngangit bapila iya leng haga jaka syong jumpi de menta kasgi ka ailat yingi bini syong pide si jaka menne si pangai iba kasgi kala kham tre iya leng bang te ngar ngodon hang te la kham yang batni ikidin biang ne asi simit hidon hang ne batni gamboro adep hilasaki Tor kalat boy, mapim ni lek thai no, na jingmen to lek thai suk baro. To pim ni suk, ko para bangit.
Nhiều lagi bentar paper jong kene ke jinseng nak kaliang jenga ngan bong su kubli dei ngodon benong kalong nangik seprang nangik le seprang barok ba pijule nangik kiu seprang katang ngodon pasiu yepi dia mentah ila poi sak bakut jong kene ke jinseng ke mentah te swaya ka ba i eldar iblin nong sik in kurku bat nuai betlai yang ni sak ni jinseng dengan kerpat yang presiden menai gawe jerwai hadin kata eldar nusik nwan hangne pan kerku penwai yang jinseng jongi Overcrow ko try karat. Agman yu ko try karat kajing dor kat ko jome try karat. Agman yu si shakiman sim ki ba kodo try. Ki wan hame try. Yu sawan ai ngu ko try karat jisu dia. Ba kana ki sing shisha kalong ki sing ka ba job. Hoi ki don ki balang ko try karat. Ki ba penut dakaba ha kajing try ba shajani ko try. Ban yu shisha kajing jobab ka jome kalong nam ta ki bangai ko try ni sawan ai ko boram jame ko try karat ya ke ek baro ya ka jeng try ka bor ka jame da ka bai pandum boram ha ka karteng ka jame lam ka jeng ai ko jong try jo Jesus Christ ka ji ba ka jong ble pa na bom jekot ka jeng slok ka jong sim ko ai ka ni tep ka hai ka ni slai ka donot ka jong i paro menta pathal kata amen.